Ženski rukometni klub Pirot se od ove sezone takmiči u Super B ligi Srbije. U takmičenje je klub ušao sa ambicijom da ostvari opstanak i na dobrom je putu da to i učini. Ekipa je do ovog ranga bila sastavljena isključivo od rukometašice iz Pirota i okoline, ali za Super B ligu su dovedena i pojačanja kako bi se lakše obezbedio opstanak. Kostur igračice iz grada, iz Pirota. Prošle godine nismo imali ni jedno pojačanje, ove godine smo doveli 3 pojačanja koje su nam bila neophodna na određenim pozicijama i iskreno ne bismo možda ni mogli da se nosimo sa ekipama koje su bukvalno profesionalnog tipa. Mi smo još uvek neki poluprofesionalci, imamo dosta devojaka koje su na fakultetu u Nišu, putuju, dolaze na trening, imamo majke, imamo igračice koje rade, tako da apsolutno nismo profesionalna ekipa, poluprofesionalna. Doveli smo, kažem, te neke igrače koji su nam bili potrebni u tom trenutku na određenim pozicijama, ali je gro igračica iz Pirota. Atmosfera u ekipi je odlična. Rukometašice su zadovoljne prvim delom sezone, a u drugom očekuju da ostvare zacrtane ciljeve. Mogu da kažem da smo prvi deo sezone fantastično otvorile, sve utakmice kod kuće smo dobile, što je veoma bitno s obzirom da smo mi nova ekipa u ovoj ligi i da nam je prioritet opstanak. Međutim, neslavno smo poražene na 2 gostovanja, što nam je znatno poremetilo planove, s obzirom da nam je raspored u drugom delu malo teži. Moram da kažem i da je raspored takmičenja u drugom delu napravljen tako da igramo 2 utakmice, pa imamo pauzu, pa utakmicu, pa pauza zbog Uskrsa i treneru je teško da održi pre svega našu fizičku spremu na adekvatnom nivou, međutim borimo se s tim kako znamo i umemo, treniramo redovno i mogu da kažem da sam zadovoljna i treninzima i ovim devojkama koje su nam došle kao pojačanje za Super B ligu. Mislim da ćemo ostvariti naš cilj. Ženski rukometni klub Pirot dosta vodi računa o radu u mlađim kategorijama. Nekoliko rukometašica je već priključeno seniorskoj ekipi, a najviše se radi na omasovljavanju kako bi se iz što većeg broja novih članica lakše došlo do kvaliteta. Kontinuitet u radu, kome teže rukometašice Pirota, će ovom gradu doneti još jedan sportski kolektiv koji će u budućnosti praviti odlične rezultate.